Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Go to my channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that you will my notifications whenever I post a new story. Ngibonga kakhulu ku sisi uceliwe mahlalela for doing the right thing all the time. Nkulunkulu akubusise angayeki ukublessa njalo siswami. Siyabonga kakhulu ngosuper thanks osipha bona, siyababona and siyaba appreciate kakhulu. Without wasting your time, another day, another story sesanamhlanje mayelana noGayi kuthiwa uthi uGayi yo yazi ukuthi ngagwetshwa iminyaka ngenxa yabangani. I think after I posted izitori zabangani, people have been sending me izitori zabangani because apparently ukhona umuntu nomuntu ogile umngani. So uthi yena mina ngaboshwa iminyaka ngenxa nje yabangani. Hayi uthi uGayi abangani bami baphela abantu abathanda uku-explore yabo. Uthi ngangibathanda ukuthi ukubone nabantu obathandayo kuze kubuzwe kini ukuthi uhamba kanjani nabantu abakanje, kodwa wena ungazenza izinto abazenzayo kube uhlupho nje ukuthi babe uhlupho. Yonke into bayayenza, yonke into engasile bayayenza, yonke isidakamizwa esifikayo bayasitry yabo labo bantu abakanjalo. Uthi so babazi ukuthi angibhemi idakamizwa and kwakungichaza lokho ukuthi bayakwazi ukuhlala nami even though ngingakholelwa kulento abayenzayo, but siyakwazi ukuthi sihlale ndawonye futhi kube mnandi futhi bengangiforce ukuthi ngenze into engayithandi yabo. Uthi hayi okay fine, hayi siqhubeke siba abangani for years. Uthi sakhula nje saqeda isikole ndawonye, sayabo impilo yashaya ndawonye, ukuthi isikhathi esiningi sasispenda sihleli because sasingafundi singasebenzi yabo. Uthi zaqala lapho inkinga. Uthi so ngihlala nabo most of the time babhema insangu, babhema ama-drugs. Uthi nje ngihlezi nje nginabo, yohlezi ungithola nginabo but angizenzi izinto abazenzayo. And nabo beze besho hayi cha strong, awukwazi ukuhlala nabantu abenza izinto ekanje, but wena nje awuhaleli nanokuhalela. Bembuza awuhaleli nanokuthesta. Uthi ngithi cha, uthi futhi bengangiforce, babe understand. Sho kufika omunye umuntu bemtshela hasi abantu bana ayisebenzisi lento yabo nje, and it's been years and akukho kena yabo. Uthi even a simple thing as ukubhema mina bengabhemi yabo. Uthi hayi okay cool. Uthi hayi kuthi ngelinye ilanga ke uthi bengibhema mengiphuzile kuphela yabo, mengiphuzile ke bengibhema. Uthi umfana hayi kusho nje kukhona nomngane wami oyedwa ehleze nokuthi nje cha kodwa ngiyafisa ukukubona yabo uma ubhemile ukuthi ungaba njani yabo, nje ngoba ipersonality yakho yabo uma ungabhemile i-right kusho ukuthi ungaba right kakhulu uma ungabhemi yabo. Uthi ngithi nje hayi mina nama-drugs ukhohlwa into ongasoze nje wayibona leyo. Uthi hayi kuthi ngelinye ilanga umngane wethathe imjondolo nje wathole kubo babe nendawo bamnika isayithi wathenga umjondolo. Uthi ehlala khona-ke isikhathi esiningi uthi isiplani siyasiguys masingayigqobhoza nje la one day ngabamnandi. Uthi hayi hlanganisa iy'mali sipatalise sithi sokwenza nje iphathi yethu, sizophuza sidawe singazazi. Uthi hayi nangempela uhambe nje kuyothenga utshwala babhema iyidakamizwa bethenga neyidakamizwa. Uthi nje kube nje si-stock yezwa yini. Uthi yabo uyitshelile ukuthi yabo namhlanje ngifuna ukudawa ngingazazi. Uthi ngiyitshela yabo namhlanje ngifuna ukudawa ngingazazi ukuthi nguba. Hayi uthi nangempela uthi kodwa nje ngivuke ngidown. Uthi hayi ma ngidown yabo nje hayi uthi uGayi okay kube mnandi ngaleyo langa ngivuke nje ngidown yabo sesiyile ukothenga ngayizolo ngozi ngi-excited kunokuthi nje ngifuna ukudawa. Uthi kodwa igazi nje liyangishiya ngiphansi yabo. Uthi hayi okay cool sihambeke-ke iqala iphathi sibeke inkulu. Uthi abajita sodwa futhi abangani bami kuphela, akekho nje umuntu oyi-outside. Uthi hayi okay kuphuzwe. Uthi ayiqaleke manje kube mnandi. Uthi ngizwe ubumnandi yabo engakaze ngize ngibuze. Uthi kodwa futhi kuvuka ne-anger khona lapha phakathi, angazi indaba ukwazi ukuthi ngingabulala umuntu hayibo. Uthi nginganaki futhi yabo. Uthi angazi isixakaze sanje nani nomshita wami oyedwa. Uthi yo saxabana. Uthi ngavedane ngaphahlaza ibhodlela khona lapha vele ngamgwaza on the spot hayibo. Uthi yabo mina ngiyena umuntu odlame. Uthi ngavedane ngamgwaza on the spot, bengimgwaza ayibo sengiyabanjwa. Uthi ingqondo ibuye mase ngibanjwa ukuthi ayibo ngenzani yabo. Uthi kodwa nje nakhona anginakho ukuyisolo ngako, kodwa kuyangithuza ukuthi ayibo ngamgwaza umngane wami phela egcineni. Uthi yabo uhlubeke manje ikuvele kubizwa abantu abadala because phela usephefumulayo njengomuntu ozoshona, kubizwe i-ambulance. Ami-ke ngikathi kubizwe i-ambulance kubizwe amaphoyisa ngibanjwe. Uthi yo ngivele ngibe sober yezwa yini. Uthi ngibe sober same time mase ngibona ayibo na amaphoyisa na umngane wami ephuma nge-ambulance abo. Uthi ngivedane ngibe sober manje. Uthi hayi makufikwa-ke le ntuzaneni amaphoyisa-ke efike nje ngitshela ukuthi indoda
pray uthi angisho kanje kwathiwa pray ukuthi lo mfana ngoba ephefumula kabuhlungu kanje uzophila wami engaphilanga kusho ukuthi une-murder case. Uthi hayibo ngiqala ingqondo ibuye uthi sengiyakhala-ke manje usehambe namaphoyisa kwenziwa i-statement ngilentuzeke ngivalelwe. Uthi mind you iwiki ilentuzane ngoze ngiyibona imatshi ngoManday lwesihlanu namhlanje uSaturday. Uthi ethi ngihlale uthi nginaleso stress nje ukuthi hawe uNkulunkulu wami kwenze njani yabo. Uthi ayushaya uManday ngampela-ke ingifike ngizwe khona lapha ukuthi umngane wami ushonile. Uthi yo ngize ukuthi awe impilo yami yavele yaba worse. Uthi bengivele nginempilo ebhedayo yavele yaba worse. Uthi mfethu ngibone nje ngisho nasekhothi abangani bami abangilentuzi nje mfethu abangijabuleli kunalokho nje wonke umuntu uyangizonda ngibuka ngamehlo enzondo. Uthi nami ngiyayizonda myself uthi ngangilokhu ngikhala uduku kusho ukuthi hayi cala-ke mfana wami ngisho ngakhala wenzeni kuyayifanele. Uthi ngagcina ngivaleliwe ngampela. Uthi uthi ngenziwa i-drug test angazi yenziwa nini kuthiwa kodwa kwenziwa i-drug test kwatholakala ukuthi nje unama-drugs egazini. Yo uthi ngivele kube obvious uthi ngivele ngibone ukuthi yazini ngiframe kusho ukuthi ngispikehelwe lo mfana wayehlezi ethi uyafisa ukungibona ngidakiwe yabo but I can't prove it ukuthi uthi ngize ngisho ukuthi inkosi yami enkantolo ngize ngisho ukuthi ngisho ngathiwani mina ngiwadla ama-drugs kuthiwa wasudakiwe mhlawumbe wayithathela wayiphuzela yabo vele abangani bakho nabo sebebalekela icala phela sekufa umuntu la. Uthi hey bangiyekelela mfethu yebo. Uthi ngaboshwa akekho akekho wazi akekho wabona akekho wazi ukuthi kuthiwa indlela engangidayi ngayo mhlawumbe ngayithathela mina ngayidlela ama-drugs. Yo uthi ngagwetshwa esengigwetshela i-murder case. Uthi ngagwetshwa ngahlala ngaseva isentence yami uthi ngaphuma. Uthi kodwa nje ngiseva lapho ngiyayitshela inhliziyo yami ukuthi into ekuthiwa umngane empilweni yami angisayifuni because kwasekuqaleni babazi ukuthi angifuni into enedakamizwa and it's obvious ukuthi khona umuntu owangifakela idakamizwa. Angeke ngiyisukelele utshwala ngihlezi ngiphuza angeke ngiyisukelele ngithathe idakamizwa ngiyibheme into engangifungile ukuthi angisoze ngayenza. Uthi ngihlukumezekani ejele ngihlukumezekani. Uthi nje ngakwashaya isikhathi sami ngaseva ngaphuma ejele. Uthi mangiphuma ejele endaweni abazali balomfana lo engabona ukuthi eyakuhlaleki. Uthi abazali bami mina abazali bami bengakwazi ukungibheka emehlweni kuze kube namhlanje mina abazali bami bangibheki ngisho emehlweni ngenxa yale yanto eyenzeka lo bebusuku obodwa nje obashintsha impilo yami completely. Uthi ngadecide ngahamba ngayikhaya ngabona ukuthi angisabhilongi la endaweni angisabhilongi. Uthi ngathutha ngayoqalela impilo elsewhere kude ngingenalutho uthi ngingenatwa. Uthi ngayitshela ngathi kodwa impilo ngizoyiqala and izokwenzeka. Uthi kumanje ngiphila ngedwa solo. Uthi anginahlobo anginamngane anginalutho ngiyiphilela ngedwa mhlawumbe ngiyaba nentombi ngaleso sikhathi masihlukana futhi kuyayiphelela and anginaso isikhathi sokuncenga abantu manje. Uthi nje kodwa nje ngaphila impilo ebuhlungu. Uthi nje iminyaka engayiwaste ejele ngento ngampela engayenze ngamabomu. Uthi ipain ngokubulala umngane wami ngazi kahle ukuthi umngane wami ngiyamthanda and ngisho athiwa sasibangeni kwangeke kufike kwipoint sengaze ngimgwaza afe if angidakotshwala mhlawumbe ngangizomvusa egesi akuphele kanjalo. Hayi siphela lapho isitori sesanamhlanje. I hope guys khona nikufundile and I hope nisonjela kakhulu isitori sesinama ukuthi une-story you can share your story lana and thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Uma uthi awusubscribe-ile go subscribe ulike ushare click i-notification bell so that uzobe uqala ukuthola ama-comments njalo uma ngiposta isitori esisha. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda bangani bami.